na BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chumchuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote tuni January ni sim ko ni kho a emi time sa kon Thusoh ki mu phap ho chule vanoi Thusoh chumchum ho Manipur Chief Minister Biren in Manipur boina hi wangsi umta hin hichi boina a hi amma government themolo hi tin jan hin anaphong do e chule boina hi Meitei ho ST status demand ji ahung ke pan hi tin jong Biren in asai in hi hichi thu hi Biren in jan hi a CM secretary a galzam labor card nei ho ki thopina sum ahop na a haulim na asai hi Meitei ST status demand ji a kipan buina hi wangin mizo sen government themmo achan hi thil kho ta hi koiman hi chi buina hi politicized boloding injong nge na anai in hi Meitei te ST demand thu don bu na pi ding a Manipur High Court Acting Chief Justice NV Muralidharan in March nisim somile sagi 2023 ni kho a state government to pi anei Dailon a rally an a hichi rally sunga Meitei ho ete hungi bol akon buina hungi pan hitin Biren in asay in hi High Court order chuting hang mi kiloi khom hon nasata a anadaw uva may ni sim tum 2023 ni ko a et sumlam kaina a Hills District zo si a rally an hi hichi rally a kon churchampur a buina hungpeng hitin asay e tu chung buina ahin mi tamta politics ahung ke chim movetin jong an saibe in hi ahin la state government in relief camp a moho themzil na ding nisi poi moho su bule pi ding a adam theina ve colding le adang dang akisa lal pizing in hi tin jong Biren in asay in hi boina thu a lungyal hial anga e achil hazing boina ze in mi tamta in thina atu in mi tamta in let low dal ha agal zam hi hichika la social media le TV discussion a min chiding daina a nup sei phat hi poi athu he chin hole security forces hon thudi sei zo hantin Biren in asay in hi politics chip ta a kichim hole government masahoje a ha satna hung kha hi politics hi election kaido na ding bo hi poitin jong Biren in asay in hi jane kin achun Biren in galzam relief ke ma a labor card nei ho hinga ki thopina sum rupees sang nga che hopi in hi a haulim bena a Biren in social media a jatlanam ka a buina may kong BELAP the a thu se ho chunga got na sangta ki piding hi tin jong gina ane in hi zanhikina forest minister TH Biswajit Works Minister K Govindas CAF PD Minister Al Susindro Education Minister TH Basanta Kumar MLA Phabep Manipur Building and other construction workers Welfare Board Chairperson K Sarakhumal Deputy Label Commissioner Tasnusri Naurem Chule Label Department Officer Hozong Anha Ove Konsakhul kumi hon leilon gamsunga phalna umlova in asao agam nei tel anakha pi zuvin January ni simsage ni khohin kangpok pile lam ka ki zot matna makhan khu a kha hi to kilhan in ha satna athutni ni hi Manipur government ading Konsakhul ten memorandum in asaina achun lamdi lota sim thu lampi a leilon khong na abol mu the in a in hi hichi Konsakhul te Tolbol leilon hoten anakha pi ulungdam love sa na in makhan khumuna ki hola na ka si adi in lampi a kha ovin hi het sa masat na lova lampi ki kha hi zin lamka akon kangpok pi zone gari le mi tampi leimo khong muna atang dan taw vetin amuna ho akon thulu akimu in hi chule January ni sim gup ni kho a molnum tingnopol district mun a mulim reverend Sailin Haulai KBC pastor anahi lungdam sa Haulai khopi lamka akon kangpok pi dinga ki pochu ban borhon so ta atin nung uvin ko tu lamkai ho ha ta akipay na wangin analha da uve leilon khole Konsakhul te ni hi Meitei kuki gal masanga ki pat gam thua ki buina an umjing a hi achi sakumazong leilon te sial izan ham khat zong hichi Konsakhul te hin anatha pi u a hi Meitei gal
phat lem changa ala ova athu a sei to masat ding gelova mi gama in kigong hi thildi lo hi tin amuna om khadin emi time se sa na himbol in a hi Thim Zilnalam to kisay a het sa na Kuki Students Organizations General Headquarters min in Montana nam mi pite zo se kum tha chabay a himbol ave Achi sa May nisim 2023 labul apa tuni chanin KSO in panla na thai zo si akila in simlai isu hihan nam isu hi zongle tanglo in panahong kila in a hi Dunya namipi adia nu lepa simlai chule thimzil namun nei hon kum tha 2025 sunga zui ding le chipi ding a dei sam phabab khen ta langnom ove gala tor in e hinlun khum ta zeun chen khom pi za ni te ni ki ka ma ho sei thei a hilo zin e chen naw gam sung be a education system ki sip tuk mutin new academic session apana eima gam sung bo a kai te ding igel david ki thomo ove eima gam sunga thimzil school honjong zil kung ho halo hi athip naw qualification dung zui a vetlom ta a halo isip pi che ding ovin school college nei hozo se ikhe sa ove zilkung aching athem idei bang ovin halo jang vetlom ta a igon pi ding ovin tem na hongkinei e government policy tha dung zui a parents hon cha te aadhar card chule pen personal education number su tup te ding hi KSO in gala tolzia koima lekhasimlo umlo ding ti thupi mangcha in gamha sa munguma KSO community school akibol in mipin to sa chi ote koitabang chapang lekha simsa zo Aheloute lekha simlo I het ule a umle KSO executive pen kom a het sa utin KSO General Headquarter Education Department Secretary thangmoi ho ki mena thupon chun ata lang in hi India Circle in Indo-Myanmar gamki zalenta a kichu manathe FMR su baiding ati chungchang thuhi angai to tha ki duin Jo Reunification Organization Joro chun nge na anei kit ove January nisim group 2025 ni hoa Joro in India le Myanmar gamki chungchang thu a Thusoh asem na achun India Circle hin mizo mi pi te chanvo di nahi apai la pi 18 asai ove India Sarkar in India le Myanmar gamgi ki chotmatna FMR ala do chungchanga phamo asalheun UNO in Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 Articles 36 1 and 2 a ata do dongzui in mizo mi pi ho di na chanvo APO mang thailo ding a free movement regime asu beinaw hi sem tha ki ding in kange un kadi naw chanvo kanai thei kit na ding un FMR hi simphat kirun tin joro thupona chun nge na ana uve United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 Articles 36 achun gamsung kondo namho adiin vanui circle gamgi in ahian ho chu kichop manova kitho khom theidiu sa ho thille zalhang thil ne le cha politics ho a amho mi le sa ho to ki zop manna le kiloi khom na di na chanvo anei uvetin akita alang e Tu hin FMR dandung zui a kichop matna India Sarkar in asu bai to kilon in January nisim khanapat Chin State Ringkhodar le Mizoram Jokathar holut na chu India Sarkar in security khawta abol tawve United States California gam kaiza Los Angeles gam mai ka hata no umzi in mi sanga sim in amundalhan anazam do tawin hi mai kong chu hui hata nidan khat kilometer somli wal a hana Santa awa kiti nunji in a kho accident e kiti Gampeng Eccles Sangthum wal hop aka pha zona chunga dangka krol tampi man neilago chene in lalo hozong aka ha tha in thuson akimun hi Firefighter hon may phalna mancha chomchom le lena kisan mangin may phalna ding hata aboy pilai u hin chule officer hon may ka hi tu asa nga hata hung kho si thainalizin asai uve Russia le Ukraine ki ka kidawna achil ha jing tolhan in Russia in Palbi taplaita agom kom labang in tanglo le ha chin Ukraine chunga buluna achil ha pizom jing ovin hi Russia sipaiten achi sa hapta pabap sunga pat pompi drone le mizar homang cha a buluna achil ha pizun Ukraine ten galpal front line amho
hatain ha samna anei tawin hi achung chuna Ukraine supai te sungjing azong azamdo atam jingzein supai ha samna hatain anei uve akiti hi chu chu adia tanglawa bom hi khuma omzi uwa ti za na lungel buina nei za tam le hidan u asunga Ukraine supai loi khachun ase uve zong akiti hi ti ho to ke ma in tu chena Ukraine supai disciplinary charge nei lakhat awal tawin hi kif in asupai te su tha sa le punsa bedding daina a gamsung ti ta lowa Ukraine gam pam lama kun supai la bena ding a apan la nawzang alol hing be pon hi Ukraine supai te la a kitil khona alhasam le dan chule supai zong akim ha tawin hi hiti hozi jing Russia to ki ho to na ding ceasefire umdo na ding a apan la naw hi hata a ain su boi the in tan hi Israel Iran ki ka ke thim tolo na asan jing a Iran in Israel anabuluna le thona Israel in Iran gam sunga airstrike muntam pi a anachil ha pi zowa ding a ama Spain ki got na khana Iran in nuclear holpi ho Natanz nuclear facility to kinai chamona military drill anapantawin hi hichi exercise chu ahung lungding march kim tu chana achi ha piding u ahin hichi drill achu buluna ho adia Israel akon ga satlen akon buluna ho vendo na ding a kichu na anei ding u ahi akiti Iran in hichi sepeite kichu na abol u hi adia nuclear reactor mun pi ho vendo na ding angai to na abol u ahin Israel in nuclear sem do ate ding ki na achi ha pizing u veti a ngo na ananei jing saw hi alangkhana International Atomic Energy Agency 10 thulun anei nawwa Iran 10 uranium enrichment hin 60% chan aphazauta nai lam cha a galman cha sim na thei din nun hlungu ahitai akti hit hozi achu Iran in iham ti a agam sung of a nuclear facility mun ho buluna ahung kinai kha le ale thu na khawta kinai ding vanui za energy supply ti chu agam sung a kon thau ki ho do kham tang na nei za vanui su boiding ati kinu hi a hi jing wanga Iran hin nuclear program achieve hi galman cha sim na ding hilowa chamna ti chu peaceful purpose a manding a achieve wa asejing kiru hi hiti ho kala Israel in Gaza hopsunga munchum chuma adia al mawasi munvela airstrike na chil ha pinawa mi somni lam in thina ana tu kiruvin hi dunya ding in Thusoh hichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe